हम विनल प्रकाश है, गोल्टन तमो में रहता है और सबको रेडियो फीजी 2 सुने, सबको लाइक करे। रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन। Nisambul binaka. Say ko ongo na pakalele kanino anday tu ko na mbung yende indai. Era uli utakati ko na ngunungo na pital no na matambo si keburabura kinambang na Asian Development Bank. Na buku ni tu so era ni buke kina nambulo boy labo ni matini tu. Na buku tingani lenga ka utamay na COVID-19. Ngoy o kakina na bisala so era ni dola telekina na yal ni bonu ebiti na buku ni biboli. Tukuna matambos ke burabura ni ruimbimbi na kena laura itali tunga memoria na beisala so na buku ni kena rokobi na pata tambu membalata na material ba kiongo tukuna buni bola tunde ni durbanua yo ges karan ni ruimbimbi na bebu kiongo na buku tunga ni kena bole sui na mbula boilavo ni mateni tu Esa tegi bu mekilai na programu barautaki na Blue Lane Initiative salamuriti nga na non rasa angole tikumai so na daw sarabanua na buku ni bakatangitangi tuku na minista ni bika labo aya Said Kayum ni na namagita le so na bulangi sarabanua na mua ni bulongo tuku na Said Kayum ni toru bagi sarababinaka na be kalawa so na buku tinga ni kena rokobi na bakatatambu so membalata na COVID-19 Rua sangul ka ono tau doko na yota esa solibeir na ngalala era soko mai kina nondo banua me adobo tiko mai ni kua. Tumbusar ne wili ni kisi ero katikina na ngone mai na bula o Februari me adoba na Ebreli ni amba kiongo. Laura yana Child Welfare Act National Database nindona rau rua sangul ka rua tau doko na kisi e ribote taki na Februari. Diwa sangabulu kapitu na kisi na bulo machi ka diwa sangabulu na Ebreli tukuna ni bali slesi ni bulo raramba rupe ni fatiaki ni lenga tegi bale ni wililongo bakam bimbi na kena lebu tigo na ngone lewa ero katiko kina na be kisiongo oka kina na nonra sianga ni do kawita gina ngone na nonra do bakalo mataki ke na nonra do bakasangai kinang gito O Conway Bag na ibuku-buki ni Doni Bipotabuli di Tomanda na matatimi ni Flying Fijians sa anding itaki kini tutu baka chairman ni matambose ni Fiji Rugby Union. O Bag endo beir na Doni Bipotabuli di Bakatawa na Ronondol Kandua na ngauna apagatingo ikina o Greg Smith. Mainding itaki ni Kuo Bag ka na sosomitaki Commander Francis Keane. May dabekir na pakalilek kanino anday tukutuku na Kenny Kuri erano na Seman Stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pagating binaka. Hi, I'm Ini from Raki Raki. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits.